As you're aware that we have put up 2 committees specifically to look into the Khasi Jaintia and the Garo tribe. Kapakin bakin dan scientifically mo kinda bet kita teori kinda pensiun nongrin na kita teori kita pair komno banla man say ya ka taka sapang thamai jong yu khasi kan jin ta phak chipon he Dao Chief Minister ni deng thang mancha program thari ngapa chokmadan research program achakrang ni aru khasirang ni wamang ni ma ambi ko sandhina gata takani kamera skang pade ongpa anthropological perspective ko bagen yang angane naka achak jat aru khasi jat dia sunguni mancha ibaha dia sungu wamang sungdung chingachim warangko sandi ni yarangko tikana gata mangen geni para jatni itihas ni geman pano ni mai takia abachingachim abachingone man sang jang mangba matna depet jatni itihas ko wina gata nambati wina gata aru okni wina gata aru wa wiachi maiba nambatata rangko ban maiba ongija segemen rangko ba chanchia rang donga ngodi warangko nambatatna gata mangen ya le chanchia and do a detailed research including DNA mapping, including different linguistic linkages, cultural linkages to document different aspects of both the Khasi Jaintia tribes and the background and also for the Garo community. Ngamardatin uplay ulat jupap yaga chingwai jongki babun kibas ngutu yaga jike kabakikima uplay ulat jupap nakabau ulap peni kata kajing shena kabang yok no paiba nadu ke MP election uplay ulap peni ulat jupap habo ulap peni kajing shena jagi paiba haga MDC election ba ni tip ba uni paiba uba shena yaga voice of the people party udang shania adu menta bat mentaling ilanang kam klan shushu mata ka thong ka jingi kalong hagane ka by election MP ke banwan gini bu thong bangin tam khambun bania bagi tam hau arpusa kata ni ka thong ka jingi ngin tam khambun bania bagi tam hau arpusa ngi election tang sawot ki amali menta ngi election haringkat kanam kajung MP jingi ubalale ubalale hak elaka kam kajung haringkat ki afnriu ngot ki MDC haringkat kini ki Emily ngin let show paipa menta tengah try pinum not show bonong kan job shanu to ka party how arfu sao to biong sao ngot kaya ko ban job MP nong try party rum don AA rum don shali leite tangui MDC kan me job ndrei menta tang hapo giant deals Rangot ni dan ke MDC kemudian ke cengkeh klik nilalong kata kaliang persya ka baklan wat penwai dorbar tang kharsan minit ngim sasyo klem ya tai ke cengkeh ngesno nomor kata bangi day menjob kambun tama om bangin sarong habangi klan nginang pen klan nang bangin pinti kena Arpo pra katong na chingi kalong ngini banjok lai power naga lai pon rio nay naga rio po koki pai bami lai power naga lai pon rio mana bangong kumta kamut bangini otno ay ka Garo Hills Garo Hills kumbolong tangin job kapag job na Garo Hills kanday tang namtam yaga voice of the people party may nanging in job ban sinsha ki kun sama ki long kme ki beton ke jing ke kle hoy bat ki kakto kan ne ki long pa baling ong kumta nama sosi banong bon ulong pa ubarit min si habadon katu ke jing ong mo balas dang man ong yanga banganyo benyo po e jengtia ngandai genduk ke long kme ong genduk ki priu ke keren yanga mentasya tai ong long kme banyak keren dan banyak keren kejat dah konsep so tenat dan genduk bagi rang ba pak tip syuk MP mentang so pun sin bakam penduk mensin deu rang ba ko di rang ba to ngilong rang ba mo ngin penduk mensin ngasdang ke clean politics kibangan bani genduk yang benong syano kan lilong pun kirang ba dai genduk kilong kumi ngin twai nam taw jompi bo play kersha kata kadai ke bagi tangkam ko di pata
babi jangan bagi laban job ya kan ikat ma kisab samlang atit ki ing ki samla ki namar ta ngem don jingar tin life war ngibu namar kalapiang bangin sinsha ndrela do play I life son ngin shu aingu be you play ngin shu aingu be you play namar ngin I ya ka jing sinsha shisha ka ba khot ka ba su ka jing sinsha ka ba long ka jing terman haga thungkam thungjam ngiang wengno yakini kit khot na DSC na MPSC kibadairu kit khot jong ki seng ki sinsha yang ni ka jalajgi wengno yaki thal thmai ka DSC o ngatep hagi district kila khot advertisement ni ki post ki balai nadu usnem arpau hadu mentam padat ka prosesi ko bakum kata ndri usnem ru ma ban pendap haba khot advertise ye ki post balai namar lesi badang up bam padon ki briu le jong denem dei pai pa ko ki pai pa ngimla shu namar kata kata ya kito kit khot ki bangitep bagi dei lu kit khot jonga NPP leni jonga UDP leni jonga BJP ni dei ban shlor ban seibe hagi kot khobor une ude utau du khot jonga ni parti ba ude khot lu jonga DSC ngin semanan ni ki bagum kita naman ngin pen kot ya ka jinglong khot a DSC MPSC ki brio jonga seng san perthai ko ki pat ba ngeni ki mlele ai ka sarkar ka mat pen kre da kanu kanu jing pen kre mlele tamang ngeni ki para ba ngeni ki ngeni o ban khet yigiso joge chingjo kom bagalong menta wadong baga ji ki ke jingi reception policy kalong lena em shwa bangini ki mangi wat ki garu ke banabar jala meghalaya kiyo ya kabha hangni lingba kata ka reception policy nei na du bangi ki la pendu ya kata kabha wat ki para garu bangai thu kyo ani kata kalong ke jingker khu yangi namar balai ngi bangini compete bat ki garu namar nginomla Pina don ke jingmen toy, ndai bagam don ke jingmen. Kasulong bang nyempat yo ya ke ke bangi anggu. Kai nongrim jo ke parti kalong sao ponyo na ke shispa dei ban pha ngan ta jingmen. To nai kita ya kita ke sao po ke jom kita ki par garu ki bariyo. Bat kata kala biang lareng yo nagam ta shipo bat bangin pen bekru pat ki ai ke bang dan kam ban penjanai ya kita ke bha thum kam ko ki pat babi namar ta bu jingmut Bang ande way uban pendap yang kata silak ngut ban kier toyar yang sekretariat anda ke parti ke penbena lanungin kier toyar yang sekretariat hakini ki tayo bagi por ki banon uplay un kurkui bi paro